Akala ko tatapusin yung mga patalastas. Ipinasok na pala kaagad. Okay, once again, we're back with our program Adda Kami Manen. Adto pa lang apo tayo manong yung June sa Reales nga 365,000 degrees iti isam na bayat ting kam panagampayag apo iti tangatang talagamat nga sa balitirik nami. And we are doing this for our fellow Ilocanos apo. Awan iti dawatan mi nga talent fee. Kat kastamat apo iti radio stations. Awan damot mo dawat apo kada kami iti bayad for our block time. Dahito kat social service mi abo iti 97.7 together with the 4-decade duo. Takayat mi abo nga rumagsak aming Ilocano no aldaw ti Domingo no aldaw ti panagi-ina na hanlang abo nga ditoy Isabela no di kat enterot lubong. As you can see ado iti viewers tayo nga tatay pimano kami ka nagpapanot-amot. Ayan and again inot nga agsublitan to mandamdaman. Kay nga rod paayan na kayo may isang Christmas song request ni Mama ng Glenda Jerwar ket dahito lang apo ti among mga Ilocano song tangamin kanayon kaming agkarkaroling iso nga dahito lang ti mabalim nga ipaay at this moment ado iti Christian song nga Christmas nga kang kantaan ta di simbaan pero antapay handa mo bali kantaan dito na solemn una dahil ngarod para katati amin rignaan tayo apo ti Pasko babae nito ti nga sonata. Advance Merry Christmas, everyone. 22 days to go before Christmas. And 29 days before New Year. Day dia balay tay nga turuni balayo karubang nga amumi isungatan tay pakagulpian mi tay nawadwad nga aginaldo mi aginaldo ala karuba mangbusbus kayo uray no sinsilyo no sang asako uray no may maysa no papel de bangko ngem uray no kunami dayta Dimit isu tay mapatuloy Umanay met latagus gusto Ngagtao di talasantuan nga puso Ala kobrador aguti-guti ka Di ka tumugaw ngem tumagder ka Taawaten taiten ni nana Nubasit ket agpanayon ka Nubasit ket agpanayon ka Nubasit ka no apo ket agpanayon ka babaan iti gel. Gel? Sa kakimita. Apa ito gel? Titan gel. Ala! Hoy! Just kidding. Wag Siyempre, ganun! Walang ganun! haan, mabalinti green jokes ito tanga panahon. Open and apo. Di ba? As you can see, iti Ilocano song sa tagat. At ito mainstreaman. No, basit ket agpa-extension ka. Something like that. Okay, pag-iisiman lang. Aha. Hello mga kuya, kablawan nyo man ni manang kong Dayan. Birthday na tatakan pa-request jay favorite ko nga kantayo, Baby Kin ni Neneng. Ni Dali ay toy, kuya agiyaman na. Dali, may kayam na ito eh. Ni Dali data. Good afternoon kang ating Dali. Of course, paki-extend mo mo di kumusta mi, ginimanan ko, apay madi sa bali mo iti-text na kanya, kansa nga dumdum mag-iso na. Okay, awanan na po ni Baby Kin ni Neneng sa balin di programa dan. Manaw dan di C5 di 4 de kido. Pa-shoutout man mga idol para man jay God gave me you. Inton laok-laok nga parte programa yo watching from Santo Domingo, Ilocos Sur. Thank you and God bless both of you. Oy, kita amat no kasano tanga talaga matan ang Cagayan Valley nga talaga. Ingana Ilocos at data. Okay, daytay nag-request iti Baby Kin ni Neneng Dali, ading Dali. This is for you.
Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng. Sa balin nagnaganda, nagrigat paya balik senen. Pati lang ken ugali, jakun na matarosanen. Awanen ni Ilokanan, nga amamukki diya panawen. Ayawanan, tay di narumpi, ano umisan mapagbingi. Atay balasang anadamili, kalay santupay samtumakuti. Ayawanan, tingkam isala, tabagpaketen, tadito'y tenga. Nagitin neneng, nagpukauda, kinuyuda. Ayawanan, ti maisala, intarayda. Anusan minti bagpaket, tanu bumalsi ay napiket. Okay, that's it. Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng. Sa balin ladawanda, nuwag kawesda, kinurang tela, pati bantay iparangda. Awan ti prenot paggaakda, awanen ni Ilokana, nga amamukki diyon unana. Ayawanan, day di narumpi, ano umisem mapagbingi. Atay balasang anadamili, kalay santupay santumakuti. Ay awanen, tingkam isala, tababaketen, tadito'y tenga. Dagitin neneng, nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen, ting maisala, intarayda. Anusan minti bagpaket, tanu bumalsi ay napiket. Ay awanen, tingkam isala, tabagpaketen, kadito'y tenga. Dagitin neneng, nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen, ti maisala, intarayda. Anusan minti bagpaket, tanu bumalsi ay napiket. Ay awanen, tingkam isala, tabapaketen, kadito'y tenga. Nagitin neneng, nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen, ti maisala, intarayda. Anusan minti bagpaket, tanu bumalsi ay napiket. Ay awanen, tingkam isala, tabapaketen, kadito'y tenga. Nagitin neneng, nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen, ti maisala, intarayda. Anusan minti bagpaket, tanu bumalsi ay napiket. Temo siguro may awana eh. Haan ka ngayaw, awan ta sigod nga awang ka ti dalan nun. Awanan ko na nalagaro dan nagpukaw dan ni baby kini neneng. Okay, Mark Algin Dulnuana from Aglipay Quirino. Good afternoon ken ka. Sabi ko mata na sa at natati tig-tig na himo dita. Okay. Iti request na apo nga sunata katuk mem apinal kang. Ayan, and this is courtesy of Manang Glenda. Manang ko naklatana sa respeto da ita. Tultok mga pinal. Tol mga pinaklang ko siya. Asa mabalim ba? Guys, karo ba dyan nalawa kanal from J. Pasqua? Awanan apo, takin mi poton, tikanalon. Kuya Popong, dahito jay kasalaan da manong lit ken manong Ruben ngam no malpas da sumala permi al-alda. Kuna nanay Kuya Joseph. Hello Uncle Kentol JM Pongek ngapet malulodi. Hehe, watching here in Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. See you soon. Wan, anati dawat mga pasarabo ipablaak mun ingana na sapa pay balong kini brother mo, kini utol mo, kini kuyang mo nga surusurutom no tay babaw na kanya maglalo no aginaw ko ma permi nga gapapa kay nga duwa. Sige mat. Darat ti Saudi. Darat ti Saudi. Adi kwa. Sand. One. Apay nga ito dati bagmurmur mo no dati kaapam. Maday. Ang mapanunot ko anything latan. Basta nagtaod ti puso. Kuya Clifford, mga laka iti 30 ml nga sisi nga dara dito nga nagkaptaod ta pusom. So ti iregalom kanya na. Kura lang. Okay. Dati nga tapo ti request ni Marka
Mark Algin. Dulno and ken kadagiti iso amin ang apong hampay nga nakaraman iti pinal ka nga tukmam ing kayon sa jaywaig ing kay mga latiga iti ano ta yakayak ting kayo agdok yakayak ta agdok jaya abot na. Sayon to palkangan. Nabayaga kun to'y lubungen, jakpay naramanan, tay kun kunada anananam, bilin tay titatang, ay anak kuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam pinalkang, ay nakitak tao, Kitam latta ay nakitak tao, nawayaka ay nakitak tao, nigti balayo, intaman agi, intaman agi, oh my God, intaman agi, iuli ti kayo, lakit di ay anyan nga or, ay anyan nga or, ay anyan nga or, nosti onegyo, nagdakel tatol, nagdakel tatol, nagdakel tatol, bekala kasayo. Nabayaga kon to'y lubungen, jakpay naramanan, tay kunkunada anananam, bilin tay ditatang, ay anak kuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam pinalkang, aprosak mantaso, aprosak mantaso, inayado aprosak mantaso, poti punganyo, napo daw talop, napo daw talop, napo daw talop, lupot na kinupin mo, nagadongabol, nagadongabol sa tapan diling mo, anak nakatio, anak nakatio, anak nakatio, special ti barrio. Nabayaga kun to'y lubungen, jakpay naramanan, tay kunkunada anananam, bilin tay ditatang, ay anak kuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam pinalkang, gayam tay nananam, tay tukmam pinalkang. Ayan, dati nabasam ka dito to'y tatayan. The Magnificent Couple. Ninong and Ninang Mike and Melba Daak. Ulitin ta. Aji kas magitam ti madipena kanta. June and Ruth Raza. To Arman and Kathy Tabile. Samson and Sheila Padasdao. And Derek and Marites Cano. Kasoy and Cheris CNS. And of course, my husband Ronald and yours truly, Catherine Cabal Salvador. And they're requesting for the song Kasamakitam. Nagpapabati tin ba sa aman? Okay, kung ano to'y pabati nga apo, kung ano ba ni Dr. Adriano Sabado Incorporated. Iso ti making kwa, iti Ranyag High School. Ginatang na datan, Ranyag High School datan. Okay, kenka, gayam Jano Sabado, when Dr. Adriano Sabado. Thank you very much for staying with us, being with us. EJ Hong Kong din na pang kami talaga mga inanusam, mga pinagpagna, dagiti daldalan, tao, mga hortilugan ti jay, nga uso iti tricycle, guno kwa. Basta nga, nangina mag-taxi, nangina mag-taxi, iso nga anusam mo na, ti pumalas, pag na. Hindi ko agalan na mutin.
Pag natin na, pag na. Madikto ka tiyo mati Hongkongan. Kung kuna na. Ngayon di nag-shopping isunan ay talaga matapo. Ag subli tayo mo nun dito yung kuna na. Kasi Yan, kano tayo subli kung ano. very reasonable price apo iti branded materials di Hong Kong. In fact, Nalaklaka. nalaklaka. Gimatang nga kasi nambol ko ti gumatang iti upa nga pidaso nga plywood. 20 pieces nga 20 blocks nga hollow block. Talaga mga napipintas ti quality ti plywood di jay. Kapag katawa ka, Kasama mo nakita nga yung kargang mo kasi edi. ada, babas ilang nga plywood. Asi kaka, no, dakkel nga plywood nga rin, umanay nga rin, aeroplano, itata. Oroplano. Aeroplano. Okay, once again. Dapat garot gimata mo tikwa. Aja aja agawit ti darat. Aga, loader, kasjay. Madi, dump truck. Dump truck. Minsan gumatang kanto mo. Okay, once again, katagiti nagasikaso apo kada kami dito Hong Kong. Thank you very much apo kada kayo. We have Kabagis Minda Almerol. Sabado. Auntie Ella Martin. Auntie Josie Valdez. And Maya Castaneda. Ocampo. Talaga nga hantang nga masapol iti notes no kasi talaga nagpick sa timumuryata na. Sige mga rod. Kanamin ng FDD Hong Kong chapter. Mamati ka nga napik sa memoryam. Kuan. Panatang makabayan. Sige man, tata. Sige man. Sige na, panatang makabayan. Lumalagi po pa Siguro ka. Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Itong aking Nako, nalipata ko. Sika. paamon. Okay. To the magnificent group of Hello Hawaii. Kas makita bayati panagdenata kas makita adun naglablabasan ta kas makita masapul ta tunggal may isa di kay papanam tipon mo nga ayan kas makita kas makita nakapimpintas kalatan kas makita ag mauyong agpailaken ka kas makita ipatay lat mamagsila di kay papanang tipon mo nga ayan kas makita Naganitito kaya. aglabas man ti adu atawen awan iti dua-dua talyawan da ken mas daaw ti balay di taadwa dumdeng amay librot istorya ka tapno maamuanda tipon mo nga ayan palyawan data dum
tapno maamwanda tipod no nga aya talyaw ang datang. Okay, may sanga sonata po nga very meaningful iti for the Duo. Ditakat in request nga umuna po ni Manang Darlene Khan of Chicago, Illinois, ni Manang Baby. And of course, naimbang aldaw kada kayo nga duwa kini Manang Virgie, ayan, uray pa, numampay, di na kami kayatan. Kadkaduan, nga kunada. We're still here for you, and please feel free to request for your favorite song, Manang Darlene and Manang Virgie. And of course, kaduan na dagitita tumapay apong nga members iti Fairies. No, ada kay mandita. Okay, stay food. Watching from Illinois, USA. Wow, galing nyo naman. Keep it up. From Melba Dalipog Diaz. Napag request dito yung Diskumpiado. No? Diskumpiado is highly requested. Nga tanga mag-agsarding no ko dito na eh. Ilocano. Okay lang basta Ilocano mo itili na bag na. Kadagiti apo online ito ta Facebook. You can call us up by GM's Messenger if you want to. Yan no kayo apo iti kumablaaw iti live nga mga gama dagiti kapamilya yo dito Isabela. Mabaling kayo nga tumawag kada kami OFWs that iti agundawa yun apo nga makapatang da kami iti live. Kun siyempre aired. Ket iti sumarunong request, agbasa taman pa ikadagiti reactions dita. Facebook. Asan na yan? Idol, request ko man dyan Despacito nga version niya. Og yaman unay. Watching from Kuwait. From Marina Baldovino. Wow. So, ganyan kang garuto men plabas iti ko balong. Okay. Iti kapita bumasaak. Okay, from Marilo Peralta, laka ko ng hello Karuba, love watching and listening kada kayo. Mga Lodis, Ilocano song are all-time favorite. Watching from Singapore, happy blessed Sunday to all. Once again from Marilo Peralta, laka. Kat kuna naman ni Den Hakon Liday Kumila, watching from Taiwan, more power to your program. God bless. And Sweet Love Lozano ko na nito. Hello there manong ken ading naimbag nga Pascuay dita. Watching from Maui, Hawaii. Ayan, Sweet Love Lazaro naimbag nga malam mo dito. Malam nga min dita na po Hawaii. Nasurok nga alas 7 siguro ti malaman. And nalobit dagiti dadto mga kailian tayo dito kat mga rabrabiidan. So nasayat po nga pang malam kada kayo amin. And we have a caller. Agor kabiit. And ended ko na ng mga dagosan. Okay, sayang. Okay, watching from Israel is Jingjing Belita Akbo and Gerald Dingle. Ayan. Naimbang aldaw kata kayo amin. To Jovelyn Fernandez La Victoria. Wow! Nasaya at manmanong. Salamat sa shoutout. Dito'y Kuwait Lodi ko na. Oh. Kitang harta po ti mga blao tayo online ket adu ti napalabas mi apo ta nagpartak nga umato iti messages iti comments yo iti Facebook. And this time adati caller tayon padasin tayo apong lang. Okay, good afternoon. Hello. Yes, Hello, kuya. Yes, hello. Hello, kuya. You are calling from? Hello, kuya. Malaysia. Malaysia. Ayan, sino mo dagiti kaya mong kablaawan dito Pilipinas? Kablawak ko magiji. Pamilya kita Alicia. Aha. Pamilya De La Cruz. Pamilya Parong. Nalawag kami ti Parong ita ka Alicia. Parang? Parong. Ay, parong. Parong, kuya, parong. Okay, parong. Okay. Kuya. Aki awo mo anagan. Aki agi baga katinagan tapno maaragsakan na mo at no si asin nuda. Ni Dorisa nga parong, ni Josephine nga parong. Aha. Ni
Uy, nagiji ka kasinsing ko dito. Playback ito yan, ti ko ayan, ti 4DH duo. Yes. Paragragsa ka na kunay. Kani ko, kani manang agbiuli nga kakayan Valdez, nga kan kanayon nga umumay mang bisbisita kanya pito yan, ti balay ti employer ko. Oh, so mabalin ita Malaysia ka di kapsat mabalin ti dumagos ay kasi kung nang mabisbisitaan da kat tabalay ti employer mo, is it okay nga mapanda pasyaran ti Aha. Madi mabalin. Wan kuya, okay lang kuya, okay lang, wag lang maturog ito. Kasi ani manang biuli kami na asawa natin nga Chinese, ni iso nga okay iso na peta na yung mamumatay ti employer. Nagsaya at mga rod. Sa bagay, wala di Hong Kong edi, mabalin ka bumisita kada gitay akapamilyan di jay, kat no ipakaamom kada giti lolos, when amamong mo kat iso da pa iti mga entertaining ka tinasaya at. Okay, nagsaya at nga rod ti lubong ta, mabalin da arabidin ti kasta. So, thank you very much for calling ading Alexa. Anati tunay nga nagamuta, zoko na naman dito eh. Screen name ko lang ata kuya, tinagan ko nga talaga ko digna. Digna kita man laang. Tinamaan kang ron post ko di Facebook. Anyway, once again, thank you very much for calling. Kuya. Kuya, pa-play ba na perfect? Okay, dandama into the last part iti English songs ading. Okay. Matiyaan na Ilocano version. Perfect. Awan gaya mo. Awan yan. Bye-bye. Okay. Matetens na lang. Sige, thank you very much once again. Ayan, kata. Ayan, dahil nga ron ni Ading Digna from Malaysia, Apo. So, dagijay adita abroad nga kayo mga kablaawan dagiti familyayo dito. Isabella, nga dumdum nga kita tangan ito. Please feel free. Ket, dahito yan, Apo, di sumarunong nga sonata may. Isagot mi kadagiti iso amin ang Apo nga ama nagduado ay tipada nga tao. Ate pulos nga mading agtalak. Kung nanalagarod dito ay... Pusit, apiwak. Oh no, oh no, oh yeah. Si tatalek at lata di padag aparswa nasampalata. Dua. Uray no kwarta ti pagsarita anta nasampalata panunod ko di makita nga mo. Tanyaan niya ti panang ipagarap ko kadagiti padak at tao isumeten ti amok nga inaramid ko ken Apo yaman ti panakilangen-langen nyo kanakigayem yu dito'y mo ngin pa nga asiyo kumaikaten yo diskumpiado kinaawan talek mo ti padamatao ti pawit mo kat dapat ada resibo pati tigtigneken gargaraw ni baket mo diskumpiado uray siya sinusikat kit diskumpiado pati anak mo no ang pasyar gwardyado no wag pautang ka dapat ada ti titulo pati katugang ang di nakapulos mairitan ay nagpuskol kit ti taropang kay kaya't nakabay nga ilutuan ket di na minsan nga nagkirkisunat kwartoyo tigam gamit mo inventaryo pinagbalin mo barikogkog sino ka ayat ti pagarup mo perfecto ka at tao nasisikan at gusto nalintig ta panunod mo amin metataon pagarup mo ket neng no nagsardeg nagpanunod binog kawag mo leng kayat mo no trabahador ket din agsarsardeg kapunta agsulsil do trabaho na diretso amin na masabat mo basta ang panunod da no umisam ibagang nga katkatawa at ka ubing wino barito bakit la kaya kubo awan makadanggay mo amin nagkakabsat mo di da kursong nada o galing at kaken ka amin kitaglisino kasta nga agawis ka ubing wino barito bakit la kaya kubo awan makadanggay mo amin nakakabsat mo di da kursong nada o galing at kaken ka amin kitaglisino kasta nga agawis ka diskumpiado kinaawan talek mo tupada matao ipawit mo kat dapat ada resibo pati tigtigneken gargaraw ni baket mo
Diskumpiyado, puri siya sinusikal kit diskumpiyado. Pati anak mo no pa siya gwardyado. Nuwag pa utang ka dapat at dati titulo. Pati katugang at di nakapulos mairitan. Ay nagpuskol kiti tarupam. Kay kaya't nakabay nga ilutuan. Ket di na minsan nga nagkirkir sunat kwartoyo. Tigam gamit mo inimbentaryong. Pinagbalin mo abari kukog. Diskumpiyado, kinawag kalek mo tipado matao. Tipawit mo ket dapat ada resibo. Pati tiktik na ken gargaraw ni baket mo. Oh yeah. Ubing minubarito, bakit na kaya ko? Awan makalanggay mo, amin at kakapsat mo. Tidak ko sunada o galing at taken ka. Amin kitaglisino kastang agawis ka. Ubing minubarito, bakit na kaya ko? Awan makalanggay mo, amin at kakapsat mo. Tidak ko sunada o galing at taken ka. Amin kitaglisino kastang agawis ka. Diskumpiyado. Kat kunana dito ay ni Dr. Adriano Sabado. Pakibati mo nga daw si Ruel Soriano, Jovins Jovins Baldonado, kan Ariel Perdido. Kagapuda Kagapuda Manila, Agbuybuya Daken. Dumdumngag. Yan. So, you can watch us live over our Facebook pages. Ayan. For Decade Duo. And of course, kada kiti wall mi apo, ta in-share mi da kita. And kada kiti ay manarimaan po, nga agding-dingay kinagbubuya kada kamimat dito ay Facebook. Please do like and share. And of course, please feel free to make a call over John Mark Pastor's messenger tapno. Live kayo kung mablaaw kada kiti familya yo. Please accept my text mo libre ko. Dakita man nun, ti awan ti kwarta na apo. Oh, load na. Awan ti load na. Ikanda kayo kumatiload. Hello, Manang Chita from Anticasi, Cabal, Salvador. Regards man idol, Jai Victoria from Jingjing, Vilita, Okbo. Hello, Kuya ng Bagaldo. Yung adua, Merry Christmas from Ate Ella Panadero. Kasano tumawag, Kuya? Just search my name, JM Pastor on Messenger, and you call me. Madin siya. You can call me anytime, anywhere. At this time, padasin ta mga tumawag DJ Hawaii, barbaring nukwa. Ito dito nga. Yan, dito nga, yan, okay. Okay, for your live greetings, here is Kapsat Kathy Cabal Salvador. Ayan, kay Amiman nga dinggan so na. Okay, for your live greetings, here is Kapsat Kathy Cabal Salvador. Oh my God. Oh my God. Yes, hello. Good evening, Itan. Good evening. Yes, good evening. Oh my gosh. You put me on the spot. Uwan, kahit ko lang ang kablaaw, tasing kati mga i-pronounce, nagligat nga i-pronounce, na kita inagnagan, na kita gagayam mo. Oh, okay. Uwan, kahit ko lang ang kablaaw, medyo nabig sa monitor. Okay, anyway, sino na kita kablaaw dito live? Oh, okay. Oh, see. Mabaina? Oo, adito kan. Go ahead. Okay, anyway, sino na kita kablaaw dito live? Okay, I would like to greet all my friends that... Oo, adito kan. Go ahead. The good friends. Yeah, so the good friends. Okay. Okay, I would like to greet all my friends that... Mabali mo i-capsule dito yung monitor mo for the meantime. Okay, wait. Let me do that. Okay. Yeah, so the good friends. Okay. Okay, hello go. Yan, okay. Kapsat Kathy Cabal is from Hilo, Hawaii. So ato Okay. yan, takitika gayam na. Oh my goodness. I'm so shocked. Okay, I would like to greet all friends from Hilo, Hawaii. Yeah. The good friends, dancers, Kathy Chavile, Ilios Arbolog. And go ahead. Okay, Ilios Arbolog, my sister Josie Cabal. Of course.
Who else? See, I forgot. I'm blank right now. Oh. Imbag na tinawagan ka hamo nga Tescano. hamo na isurat ni kabsat mo nga Joy tatay di message mo kanya mi. Oh, no, I did. Anyway, Marites Cano. Mhm. Oh my goodness, you make me. You put me in a. But I'm so nervous. No, you don't have to. Okay? Anyway, the magnificent. I would like to greet all the magnificent couple. Yes. My Ninang, Melba, and Mike. That. Yes, Mike. Kasi dyan. Jack. I have to get away from my speaker. Yeah. Okay, Melba and Mike Daek, Cheris and Kasoy, Sienes, Cathy and Armand Tabile, Marites and Derek Cano. Oh, okay. Who else? Oh, Ruth and June Rasa, Uh-huh. Sheila and Samson Padasdaw. Mhm. And I don't know, I'm so nervous. You put me on a spot, Kapsa. And of course, I would like to greet DJ Madam mga agding-dingit from Hilo right now, ni Gerald Dingle, Manang Chita Bermudez, the Yes, owner yes. of the Filipino store, Mhm. Linda Ganier. Mhm. They are watching right now. Okay. So, yeah. And everybody. Ayan. My husband Rona. decorating Christmas tree war. Ah. And my sister sa Cabal, my brother Danny Cabal. Atitada. My other brother Sergio Cabal and the family Mhm. and everybody else. Okay, so Of course, thank Manang Darlene, Manang Virgie, Manang Felicia, Letlet. Ading Letlet, Mhm. uh, Manang Marieta Romano Labo, Manang Marieta, yes, Roman, yeah, Ivy. and everybody else. Yes, okay. Ivy, Uh-huh. yeah. Also, that's it. Thank you very much, Kapsat. Ayan, sinong batam dito? Yes, kapsa, you. Yes, adat request ni Gerald Dingle to nga pakigrit mo kano jay kanakan natin Go ahead. birthday. Ah. Sikan. Birthday, I forgot. It's kita kumain ko siya. Okay, wait. Let me check the name of the kanakan. Okay. Oh, sige, I cannot find any. I mean, I don't know. Oh, here. Ajay kaanakan ng Ares J. Dingley. Okay. So, happy birthday kay Aris. Yan. Happy birthday. Request ni Gerald Dingley from Hilo, Hawaii. Okay. So, that's it na ibagamon. And once again, thank you very much Yes. for answering my call. Okay. Ayan. Ori na nakitut ka ba si? Gosh, okay. Okay, and this piece is for you. Kada kayo amin na pong alita Hilo, Hawaii. Kaya salain nyo dahil ito yung sonata. Nagana sa nabiyag no si kaading tay mabuybuya. Dago sa mabang aran kaundan day tuirik na. Ngaminta pintas mo awan pang ipadaan. Isut mang kayaw day tuy marik-rik na. Dayta nga is-isem mo ay puno ang makabiyan. Kasla alinunuta kalid mo akursunada. Takutis mo kasla porselan at pangyari ka. Sikat sabong murmuray dayto'y matak. Nagpintas kanuading aglalo musikat umis-isen. Nagpintas kanuading ipatay ko taapag binging nga isen.
Nagana sa nabiyag no si kaading tay mabuybuya. Dago sa mabang aran kaundan daytoy na. Ngaminta pintas mo awan pang ipadaan kisot mang kayaw daytoy marik-rik na. Dayti nga is-isem mo. Pati sakto ni ka maakarang kanya mo. Kaslang alingon takalid mo ako sunada. Pakutis mo kasla porselan at pangyari ka. Sikat sabong murmuray daytoy mata. Nagpintas kanuading aglalo si katumis isem. Nagpintas kanuading ipatay ko taapaping nga isem. Nagpintas kanuading aglalo si katumis isem. Nagpintas kanuading ipatay ko taapagding nga isem. Nagpintas kanuading aglalo si katumis isem. Nagpintas kanuading ipatay ko taapagding nga isem. Apo, Ket, we have 12 minutes. 12? We have 12 minutes and before the hour of 2. And you're still with your Manu Jun Serial together with John Mark right here on the sweetest radio in town, in the city, I should say. Sweet Radio 97.7. Santiago City. Imbaga, kung inuli mo to Santiago City, mamindo Isabela. Sam-it. Ayan. And please, Na. Calling number 1. Okay, we have a caller. We have Linda Linda Pasion live from, hello? Hello, Manong. Ayan, okay. From Villa Carmen. Okay, nga Rod, sino dagiti kablaawam, Kabsat Linda? Mabaling ko nga kablaawan apo ni lakay ko. Pasyon Junior yun. Lagi tayo karubat, may katugangan. Go ahead. Sino ba ay dagiti kablaawam, Kabsat Linda? Ni Auntie Ila Isip. Aha. Daman ang Norle. Ayan. Ili Pasyon. Among adugdumag katutani dari. Okay, dagiti laeng and thank you very much. Ket adamot tinakasalang nga sunata datoy kantaam ko na dyan magati Victoria as requested. Adapay ti kaya mo nga adapay nalipatam. Adi lang Manong. Ay, di pa lang ayon Manong. Sino dagi jay? Padilyo family. Okay. Aduda, ti Padilyo. Thank you, Manong. Okay, thank you very much, Mat Ading Linda. Uy, Manong, aduda di. Pagrangayan. Aduda di pagrangayan Manong si Padilyo. Kung may kam amin na. Mas kini Lolo Dane. Wen. Ayan, asi kami tamang Kini ibaga. Lola Miming. Dan Kaldani, ni Ante, ni Daddy Juanito, ni Nanay Rening, dan si Andak, dan Tila, ni Tatay Arsing. Gusto mga ito ni Tatay Arsing. Ayan, talagang inagana mo. Anyway, once again, thank you very much. Ket, into no, ayan. Ating araw din, iti iso natin nga may paay. Okay, thank you. Okay, man. Okay, Manong. Thank you. Salamat. Okay, bye-bye, Ading. And timata po ti sunata nga may paay kadagiti so amin nga inakinablawan. Tay sunata nga na followan Victoria.
Napanag nagpasyare jay downtown. Napanag ada nasabat ko abalasang kinidayak itikan nigid inisem nakasamsamti Victoria tinagan ko kinunana inarem ko ni Victoria itinabayag nupay kasta tibanag na inanusag ket dimteng ti aldaw napalaos itiragsak ko ni Victoria inaklonan to'y ayat ko when naganas tunggal aldaw ngaglabas tunggal adda ni Victoria iti denak ngem malas ti amin amalas inangaunak negasa ididimteng ti maysa pasamak idi napanak nagpasyare jay balayda ni tatang na ti inak nakasarita Ay barok pasensyakan taawanin ni Victorian intaray daytay adik akaroba Cha-cha nasakit tinakem ko itinapasamak ket napanak naginom iti arak tigasat ko sinang sangitak taawanen ti liwliwat ni Victoria ket awanen iti denak naglabas ti aldaw bulan ken tawen nadamag ko ani Victoria simbang peten dagus ko asinarungkaran may liwak unay ken kwanan ngem addamet ti ubing akaduana ket di tati nagpatenggaan daytoy kantak ti istorya may panggep kenayat ta nagsublin ti liwliwat ni Victoria sinoblianak nubitin ka doblyam madenggen daytoy kantak nubitin ka doblyam madenggen daytoy kantak. Ayan, mauwagan na po na siya sinuman iti makaamong agpulikus kada gito'y console dito igit mi nga mangikabil apo ti patpatalastas o may kayo dito istasyon ta madimi amo dito marunong karami mi no ag-break kami. Ada nakasalang. Ay, ada nakasalangan. Okay, just kidding apo. Kahit ko lang apo nga awagan ti attention na kita nagagagat kan siya pero natataraki nga agig-igam iti makmakina dito iti sound engineer ito apo. Ayan, being a sound engineer is not actually
it's a profession. Hanga ditay titulo nga kunada. Iso nga apay ta engineer ti awag yu kaya mga nakalpas ti engineering. Dagita nga ako tim-timpla iti sound kunada. Of course because of the engines nga gamanda. Yan. And they are so that manipulate Temtempla. Iso nga ti awag kanya da Sound engineer. Yan. Engineer Melvin. Yes, kita Engineer. Ano na kanji ay asawa ni asawa ni Sam ko na malatan tamadita man Engineer Prince. Ayan, Prince. They are our sound engineer. Thank you very much for Engineer Melvin. Ayan, dagiti pangablao dito kunana ni ating Micaela Flora. Kunana, Kuya Ken Amak, ag-request na ama, datay kuma Rest Your Love. Bigla nga na iliwan kunana. Okay, no agsupli kami ating Micaela, kansyon naman dita for the meantime. Dagiti mampay mangbibiyag ti stasyon, ti kantay gundaway, kaaruba, ket agsupli kami, kalpasan dagitoy nga apa magbaga.